hai manaze ting chuma I za hai manaze ZEME mang ka ge klum dele I huing kum ne mai ka zingkyu zikre srok ting kum chana zeng kai matai kamai ting chogo ZEME mang ka ine ZEME ko ne hai mana hangge polle ke radle namai ting chogu ZEME mang ka pore lang bete ze nai kum chana zeng kai matai Lok Sabha election so ke Assam state Dima hasoa district ze Congress party ko in charge krai biting te ze ba me pe pahang imak pe bizigne paklai ge ze azang Haijerangbe riame du ze kalangai kakadai dele ze ka chidle ze chuna ne Dima hasoa district ko in charge president ne azang Haijerangbe riame ne tabam jen sigule ze ka chidle ze pchu jen zimai ke Congress party Dima hasoa gane pasui te me mina ke ki mene wang changelu ze pachu ze rucha ga be sam ze pachu ze pasui be sam ze du pe gai dele ze ka chi dele pachu Dima hasoa district go in charge president ngolu be zigne misui ze ZEME mang kalam gane du rucha ga be sam ze pe changai dele pa ai kom be pa hangge pa hi be ngobe loge pa du pram zet mahangge hatai be te wang rahangge anoi hai mana du hegui zela mui le ka che be ze du pe si gai kakadai dele Center government mena action kdibe luze OTT gane kreute set jai website kina kres kui za apps kacham be kreso ne du kibe block te ton di dle ze ka chi dle ze chirmuk che social media handle gane du mina hang ring sna me gu ze block te to dle ze ka chi dle government mena action lo be ze chi ge ze Facebook ne mina hang kre ko na Instagram ID gane mina hang kre sna jai X Twitter gane mina hang kre srok za YouTube gane mina hang kre ko na me gu channel block te tuon di delay zeka chi delay plam jana aibe social media platform kacham be bam ge za punuina malui imak pa za hazai ka mak parame upload te za punuina reels imak parame kai bi bizigne punuigu id za punuigu YouTube channel ram ge za government ma lam gene action kdibe lu delay zeka chi delay chi bizigne anui mimig du Facebook te me Instagram te me anui story kai za mama ge kai la le zen du ma plui imak paramane kada kado kai mak le ne ilei ka che be za mana suge chipa gai dele mauma kate je government mena action luwang bloge nangu id check te wang gai bloge nangu id du bamle design ana nangu id le je block te do dile ka che je hai mana suge chitau gai dele che bizigne social media te me le na te ting je te rang ge rang chi gai dele kum chana zeng kai matai Lok Sabha election sugaze Indiaram kadai go bodi pe Prime Minister PM Narendra Modi ne ngon siluze election commission gu tabam ge mina hangma nang zabam be ge kai rahangge jingkyu zikre minge mai design antau di gule ka chebe se antau di luze mina hangna du ze kalangai dele ze ka chitele zai chige jianes ka chebe pe banai sukbir ka chebe pe du ze election commission go member sang ze kalangai dele ze sale zai chirmak che nai kum chana zeng kai matai Lok Sabha election tara be zai voto ra be mai ze election commission me din chi gai mak chabam ze na mai ti nai mi pui ge election commission ma lam kne notification je jari te gai ku zai rang gai gu dele ze ka chi dele zai voto ra be mai ze na mai ge confirm te gu dele ze ka chi dele zai chirmak che election commission me du ze indiaram kadai ge haturam be ki dilang be ki Supreme Court me ne SBI State Bank of India me du ze electoral bond lam ge ze punui ne ze plan data ze pege rahangge rangai balam gdu SBI mene election commission medu ze pegu plan electoral bond lam ge ze data ze do pege indele ze ka chidle ze chibalam ge nyaram kde ge election commission mene do pnui go website ke ze du kai kam ga indele ze sale Indiaram kadai gu capital Delhi ge ze halu ta temeram ne peting ketik ne farmer movement te zabam be chige SKM Sanyukta Kisan Morcha me chige Maha Panchayat bam delei ze ka chidele Delhi Ram Lila ge ze zai chige halu ta temeram ne farmer me chige Maha Panchayat bam be ge ze mina changkre sonedu ki me chige halu ta te me wangai delei ze sale zai chige punui ne meeting te ze ntau ka haro bi ge MSP lam ge ze punuya ne paso te wangai be lam ge du government
na chu ze ngi zabam gule ze ka chi dele tati beting kum changna ze kre skui kum ge government mena punui so ge pe gai gule ze rang be ze chuna re ka chamdu te pui mak ze gana punui ze ai belam ge ze protest ze te te chabam le ze ka chi dele ze chirmuk cha punui zi skui na son takai lu pechang design na indiaram kdai ge pabam ka cham be ze klu ka cham be bam ge safe democracy gulam gane du punui ze acheu ze tor go me ze du ta kule ze ka chi dele Paytm du ze RBI bank mane action kdibe lugai bechangge chuna ge Paytm te me leina chirangge Paytm UPI service ane ta chabam gule ze ka chidle plam jane Paytm ne punui hreu ka sang di bechang da ge indiaram kdai ge bank ka cham betai ge ze pakang te ze partnership che te ge dile ze ka chidle zai chi ge bank ka cham be matai ge ze railang bige SBI State Bank of India pakna bige HDFC ze pak chom bige Exit Bank ze pa matai bige yes bank Ahuibe bank matai tai ge ze pane partnership che te gai dile ze ka chi dile Paytm ze chi bezigene Paytm service pachang zai wang ka kadai bigdu UPI service ane te chabam gule ze sale Indiaram kdai ge haturam biki dilang biki Supreme Court mena lisiki ge teacher me manai lisik te na poine student me lam ge rang chi cha kai ja babu me teacher me lisik te na poine du ze propose te rang ge pa ma pa ze ko komi pa hang ge gift pay be mauma ke te ze chibe student ne accept te ma pa ge pa jabardasti ze pa hanut ke ne za inchi talai ne te to lag le ze ka chi dile ze mauma ke te ze student me tai ge ai gombe babu me ne ze teacher me ne te le design ne actual men lam gane pachu ze action kdibe lugule ze indiaram ge turam ki dilang be ki Supreme Court mena rang chi cha kai dele ze sale Bhutan kadai go Prime Minister te ka hachi be indiaram kadai me ZEME madai na hangya pat be te wang log hai indiaram kadai go Prime Minister PM Narendra Modi tu se dau to gai dele ze ka chi dele ze chi ge dau to gai blog hai pane du indiaram go bodi pe Prime Minister PM Narendra Modi tu se Bhutan kadai wang ra hangya invite du te gai dele ze sale America kadai go krai beting president te ze rizi te be Obama ka che be ne sa ze anui mangal me telu ze lungra ke ningra sone du kadai du ze ndai go metak te ai sone du te chirame ai belam ge ning ke lu du ze ne igule ze krai beting US kadai go president te be Obama ne sa dele ze ka che dele West Bengal State ko Chief Minister tebe pui Mamta Banerjee pe zate mo bi ze zai peng ki ka sang ze pachu chuna ge hareu ki ge ze tele zala mui le ze ka chi tele zai chirmak je hareu ki ge doctor mene sa ze pachu ze minanga chui bi bigna pa ka kau ke bigna patli ge ze zai ze peng ki ka sang ze pazam ze peti dele ze rangai bi pachang da ge chuna ge Kolkata go police me chaur ko mene me ka che ze ke me ta chala mui le ze ka chi tele zai chirmak je West Bengal State ko Chief Minister tebe pui Mamta Banerjee hare zai zambe bezigene indiaram kadai ko Prime Minister PM Narendra Modi ne paklo ne ze ira hangya plam gane du ze pugu Twitter ge ze tweet chete gai dele ze sale Namai ke zingkyu zikreu ze srok tingkom kum chana zeng kai madai kamai ting chugu ZEME mang ka ne aigna loigara dle ningnui hai bana ne tingnai mi puin sang ne ZEME mang ka je pigai ze support teu kai ze pam bi bizegene tondi dle hai mna ze klum dle